Omuwendo gw'abantu abafudde mu kabenje akaguddewo olunaku olw'eggulo ku kyalo Kitegwa B mu ggombolola y'e Kabale disitulikiti y'e Hoima, poliisi bwe yabadde egenza okukwata abasibe guweze gwa abantu 9. Abeeyongedde okufa kuliko ddereeva wa poliisi ng'ono afiiridde mu ddwaliro e Mulago wamu n'omusibe afiiridde mu ddwaliro ly'e Hoima ng'omwogezi wa poliisi Julius Akiza bw'annyonnyodde. From yesterday's information where we had given you about 7 people who perished in yesterday's accident, there are other 2 additional deaths. So the death toll now goes to 9, including our driver who died from Mulago Hospital. He was referred to Mulago, so at around 2 in the hours of today morning, that's when he passed on. So it's very unfortunate, and other victims are still admitted here at Hoima Referral. Some of them are out of danger, others are still in critical condition. Okusinziira ku batuuze bwe bati we boogedde ku kabenje akaabaddewo. Nerugwa kizira fumbi kikulu negenda kaseta. Negenda kaseta. So ebirinde ho bantu kina kyabo. Sangiro abaira haro abantu kyonka bajweleya. Obaye bajweleya tabaira hajwele uniform full. Nkani bagamba abaira abasirikale oba basatu abafuyi. N'abantu babulikiro nabo hayinka banna n'omwana aro. Mulingo kuba n'oruro mulingo hano haterekere mukurungu. Emotoka ekaruga kuli ekeje katero rukunguru likulu. Hali meina likurungu. Kikoni kemanyisa ingiyo omuntu toli serious ya mulimo gwa obwo kuba no. Orunda bayiri handima nyingi abokekuru mwejo tutubayiro. Baitu hano hono kurugano kagwana hamina na twekiri hati. Tukura kirikintu kyamani. Nsangire ne banga kuleba abantu bayijumira. Ninja kuraka kinsangiro saije babiri babiyamira ali bafuyire barohempinga. Nyeyongera ajja kurora hali nsangire bali bafuyire harona omukazi n'omwana n'abasaije. Harona abasirikali n'abafuyire. Ninkaito zanyara nyarora nyamanyira mali basirikali ebikaito byabirimo. Omundo mu drive omundo abereyo abere abantu omukazi n'omusaija na baby abo bayire bamazirira kufa. Kyonka drive na arora hati drive gatulukiza omukono mudirisa na yimukyago omukono na yimukya mukono hati ni batema kyonka bamuhira atakafuire barabafuira fererenka aferere mu irwaro abamaze kumuyama kyonka ende mirambo ebaira site hali gwa hali abo bona bafuerere off flat omukazi omu musiki omu abere omusaija omu mukoto abere munondo wamusina musirikali abasirikali okutuka ngabere nkabasatu uko bati Byayisingoma David ku Rasot TV Omunnyo.